Dakle, u svom editoru sam napravio fajl koji se zove podrazumevani parametri i on je još uvijek prazan. Uzet ću jednu od naše dve funkcije, uzet ću ovaj pozdrav i kopirat ću je ovdje. Jedina razlika će biti to što će ova funkcija sada imati podrazumevani parametar. Znači da vidite šta to znači i kako se piše. Unutar zagrade gdje je parametar ime, ja ću staviti podrazumevani parametar će biti Ana. I tako, samo da prespojim sad ovaj fajl sa HTML-om. Stavim da mi je on sad trenutno važeći na ovoj indeks stranici. Ok, izvršio sam taj fajl. Sada mi je funkcija pozdrav dostupna. Poziva me sa imenom Damjan. Ona mi vraća moj individualizovan pozdrav. Ok, kaže zdravo korisniče Damjan. Sada ćemo da uradimo nešto što malo pre ne bismo mogli. Da pozovemo funkciju pozdrav bez jednog parametra. Znači nećemo joj proslijediti nikakav argument i da vidimo što će ona da vrati. Vratit će pozdrav sa imenom Ana. Zato što smo mi ovdje, samo da otvorim pravi fajl, mi smo ovdje definisali podrazumevani parametar. To znači, parametar ili argument su sinonimi da znate. Možete koristiti ili parametar ili argument za ulaz u funkciju. Dakle, mi smo ovdje rekli da je podrazumevani parametar Ana. I ako mi ne navedemo ime, on će koristiti ime Ana. Dakle, možemo navoditi ime kao i ranije, ali sada možemo da ga preskočimo i on će koristiti ovako kao ime Ana. Ovo nije baš dobar primjer, trebalo bi da bude gost. Ako na nekom sajtu vaše ime nije pozvano, ako na nekom sajtu vaše ime nije poznato, onda će vam se jednostavno sajt obratiti kao gostu. Ako je vaše ime poznato, onda će vam se obratiti po imenu. Tako da znate, ovo je još jedan klasičan primjer rješavanja pozdrava na webu. Eto. Znači imate podrazumevani neki parametar i to je to. Ovo se može rešiti nekom logikom ili tako nečim, ali evo, podrazumevani parametar tako isto rešava neke slučajeve. Znači imate dva slučajeva kada je ime poznato i kada nije poznato. Ako nije poznato, onda neka ime bude gost. Eto. To je sve što za sada treba da znate o podrazumevanim parametrima u JavaScriptu.